rero urumva ku ikipe ya PRFC ku gutwara igikombe cya Championnat Demo hari icyo bivuze kuri yo nka ekipe y'ingabo z'igihugu. Birumvikana nk'ikipe y'ingabo z'igihugu ihabwa byose, navuga byose, ariko na Minadef na rundi rwitwazo ibifite nkuko umuyobozi wayo chairman aherutse kuyisura rwose aho yicumbitse ari ishorongera babwira ati ni yego ni yindi n'ubundi ni ibikombe byose bikinirwa mu Rwanda ndetse tugasohokera igihugu. Rero muri urwo rwego niko nayo yatangiye gukina imikino ya gishuti n'andi makipe. Urabyibuka ejo bundi bakinye n'ikipe ya Rutsiro baza kwitsinda igitego kimwe ku busa, ariko abantu bari barera kuri stade aho bakiniraga batashye nubwo yari itsinze, ariko baravuga ati ubusatirizi bwa peri tubonye kuri mukino wa Rutsiro tubutangiranye muri iyi shampiyona nago twaba tugize babihereho bavuga ati Dani Usengimana ukongeraho Mugunga Yves ndetse ukongeraho Byiringiro Ragayo. Urabona ibyo biracyari, navuga ko bitaramenyekana neza nimba azagena mu Busuwisi nimba atazagena n'ubu ntibiramenyekana, ariko abantu benshi barebye uriya mukino baravuze ati aperi yari ikeneye undi rutayizamu umwe kugira ngo nibura ikomeze imbere ku busatirizi. Wenda Demo icyo kintu ukomojeho nicyo uwari wese nzi neza ko twakumvikana cyangwa se twakwemeranywa. Ikipe ya PL urebye urwego iriho rw'ubusatirizi n'ubwa nta busatirizi ikipe ya PL ifite. Yo niyo fote ya mbere tubona ku ikipe ya PL. Ari hagati harahari meme no mu bwugarizi harahari ku ikipe ya PL. Ariko wajya kureba ku batahizamu nta bikipe ya PL ifite. Nabwo ari Rage bishobora kujya gutya bigatungurana akagenda. Eske Rage naramuka asezeye mu ikipe ya PL bazasigarana nde? Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane wari wese yakwibaza. Birumvikana ni Dani Usengimana ndetse bagasigarana na Mugunga Yves. Tutirengagije ko na Jacques Tuyisenge ahari, ariko Jacques naho sinzi muri iyi minsi nimba twavuga ko ari imyaka nimba ari iki nawe imvune nago ziri kumubanira. Jacques Tuyisenge afite imvune ikomeye cyane yo mu ivi, ngira ngo no kuba byibuka muri Cani ndetse na Kani no mu gushaka tike gikombe cya Afrika uyu musore yakiniraga ku mvune. N'ubu ngubu itarakira imvune ntegize ari muri ikipe ya PL, ahubwo yaje mu ikipe ya PL afite imvune. Ariko kugeza ubu umwe mu basore nawe bahagaze neza, gusa tutakwitagaho umusaruro ukomeye bitewe n'ikibazo afite kitamworoheye. Turebe wenda match ya mbere ikipe ya PL izamanuka mu kibuga na ekipe ya Gorira ku isaha y'isa 9 bakine kuri stade ya Huye. Iyi Gorira yatwaye igikombe cya shampiyona ya umwaka muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri. Urabyibuka itwara iki gikombe rwose itsinze ikipe ya Rutsiro. Ni Gorira kandi nayo Demo ishaka gukora amateka yo kuza gutsinda igihanganye nka ekipe ya PL ntawe bitaryohera, kandi iracyafite abasore bakiri batoya nabo bagifite amashagaga. Tunakurikije n'uburyo twayibonye mu ntangiro za shampiyona yari yarasubitswe. Ni ikipe ya PL yagenda yizeye insinzi y'igikombe, nako insinzi y'amanota 3 ku munsi wa mbere. Dukurikije na Gorira nayo uburyo ihagaze, birumvikana ku ikipe nka APRFC na rwitwazo nkuko twabitangiye tubivuga. Ikipe ya APRFC ni ikipe ibifite byose bishoboka, ihabwa na Minadef kandi ifite abakinnyi, niyo abakinnyi bose bifite abari intoranwa hano mu Rwanda. Ibara bakuye mu makipe atandukanye, urumva nta mukinnyi muri igihugu aperi yashaka ngo imubure. Gorira ni ikipe nkuko bivuze, ni ikipe izamutse mu mwaka ushize w'imikino, umwaka washize w'imikino. Gorira ni ikipe yitwa neza mu cyiciro cya kabiri, nayo ni ikipe ifite umukire bita Haji Mudaherano. Bamuzi cyane no muri ekipe ya Rayon Sport. Baramuzi cyane nawe, ngo nyuma yo kabonye muri Rayon Sport bitagenda yavuze ati nta kuntu twakishyira hamwe tugashinga ikipe ku bushobozi buhari. Aka navuga ngo Gorira ngo ni muri munaware. Ibyo reka ibyo tubyore tuzabibona bahuye. Ubwo nibagira amahirwe wenda bagahura muri iyi season nibwo tuzabibona. Ariko icyo nahubwira cyo iyi champion, iyi forma y'iyi champion ni ukwitonda. APR yari menyere benda kugenda ikina ibizi ko nubundi ababara amanota bazakina arere turu, amakipe yose bagakina. Benda APR ikaba ari ikipe yashobora kuba yaratangiraga ivuga ati ikipe turakina nayo, benda ukabona basanga banegirije benda bete no kari ikipe kizamuka.
ariko ubu ngubu ikintu ndi kubona ko APR ntago iyi mikino ishobora kujyamo ivuga ngo irajenjeka cyangwa ngo irakina nko ku mwaka ushize wari umeze, kuko urabizi iyi mikino yenda kumera nk'igikombe cy'amahoro, kandi iyi mikino ni imikino ikunda gutungurana. APR igize ibyaha ikagera nka gol ikayitsindira mukino, ubwo nyine bivuze ko ku manota 9 usiganya amanota 6. urumva skandal ikomeye. None se uko bavugaga Rayon Sport ntabwo byibuka nubwo shampiyona yose irangira ntabwo yatangiranye na Rutsiro se ni yari ikizamu, kandi Rutsiro yari yibirindwe. Ubwo rero cyo kubwira ati ikipe kizamuka ry'abakinnyi bagenda bafite over confidence, ugasanga nyine bibaye nk'ibyabaye kuri Rayon Sport na Rutsiro. Ariko ndatekereza ko intego ya APR y'umwaka ifite benda bidashoboka, ariko mu mupira w'amaguru nicyo tukundira, tuba tuzi ko hashobora kuba ibintu abantu bose batatekereza. Hanyuma wenda nubwo nta mufana uzaba yemerewe kujya muri stade, ariko ikipe ya APR iramutse ihuye na equipe ya Rayon Sport, imwe muri yo ikishakamo igikombe cya shampiyona igasohokera u Rwanda muri Champions League, indi ikishakamo gutwara ikabi ya kabiri igaserukira u Rwanda muri Confederation Cup, njyewe nka Stars ngiye muri iyo trio, kuko buriya nkeka ko ntawe utifuza iyo derby, turabizi ko icyo gimirira akape icyo gihe abari mwoto nabwo tubona match zikomeye kurenza uko APR yajya gukina na Polisi cyangwa na AS Kigali, cyangwa kurenza uko Rayon Sport yajya gukina na za Sunrise n'izindi equipe. Ku bwanjye mbona simvuze ko n'izindi kipe pe zitatwara icyo gikombe kugeza ubu ngubu, amahirwe aracangana ku mpande zombi, ariko ku bwanjye amahirwe menshi dukurikije abahangana igikombe hano mu Rwanda abahatana umunsi ku munsi, ndabona ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR ntabwo mbogamiye kuri izo kipe zombi pe, ariko mu ndorerwamo y'umuntu ubibona amakipe angana igikombe hano ubu se usibye atarako yijanditsemo ikagitwara 2007 hano 2009 hari n'ikipe yari yatwara igikombe si APR na Rayon Sport, nayo makipe yagitwaye. Ariko nicyo abantu benshi bibazaga bari kuvuga ati se ko APR ubushobozi bufite, akaba hari indi kipe nayo ifite ubwo bushobozi, ikipe bita Police FC nayo tuzagirwayo kuganiraho, ntacyo yabuze, igura umukinnyi wari we wese nayo. Urumva nahoze mbibona ngo bari kugira amajanja kwizera Olivier, birumvikana iyo nkuru nuko itaraba twe dutangaza ibintu byamaze kurangira. Ariko ikipe ya Polisi uyu mwaka nayo na abantu bamwe tujya tuganira, urumva ni mu gikara, ariko Polisi, ikipe bita Kiyovu Sport, ikipe bita Rayon Sport, ikipe bita Gasogi, ayo makipe uraza kumbwira. Nje ntabwo nahita mvuga benda ngo Rayon Sport APR, ako mu mboni zawe nyine nk'umuntu umaze igihe kinini ureba ubona ayo makipe ari hanganira ku gikombe, birumvikana iyo makipe umuntu yatangira kuvuga. Ariko iyi forma ndi kubona nkuko Espoir yigeze gutwara igikombe cy'amahoro ikacyambuka n'ishyamba, hari Espoir yaragitwara ariko yarazimye yabaye nka Resta, yabaye nka Resta. Jadi kubona rwose uyu mwaka tugomba kwitega igutungurana gukomeye. Ariko harya Mukura ntigeze kugitwara, na Mukura aragitwaye itsinze AS Kigali ni AS Kigali. Urumva rero yufashira forume y'igikombe cy'amahoro, ukareba iyi forume igiye gukinwa shampiyona, aha ntago wapfa kwituvuga ngo igikombe nguko shampiyona yakinwaga. Ariko se demo urwego rw'amakipe yacu turaruzi, sibyo? Uburyo zihagaze mu mifuka turabizi. Hari ikipe hano mu Rwanda zifite agafaranga pe, wakomeje kuri ikipe ya Polisi pe, nta kibuza ni ikipe ya Polisi y'igihugu, ariko ugasanga gutwara igikombe rwose kwaba ari nko kugituma icyo ntavuze, bisa n'ibigoranye cyane. Ubu se ni ihe kipe izaza gukora challengement ku ikipe ya APR? Ni ikipe izaza gukora challengement kuri Rayon Sport twabonye yamaze kugura ibihanyanswa hariya bitatu birimo na Bayono, teganijwe ko ari businye mu masaha make nta gihindutse. Urebye izo kipe zombi demo rwose wenda n'abantu baraza kuduhamagara kuri telefone, ntabwo ushatse abantu umwanya rwose, ushatse wakina abantu uko mo turayiva iyo ngingo APR twose tuyiganira rwose pe. Telefone zirafunguye, abakunzi ba APR muduhamagara mutu igikombe muragitwara cyangwa Polisi zigitwara cyangwa Rayon Sport